United States đã chèn mi tầm zo cái nan sa có vốn chú Christian sa khua hiền ý à cùng sáng thì xóm pakwa America in Poland này khan American cùng chính member ra chia thế chi na za xóm rục panga lai chuan Christian anh nhị thủ anh nem nghe tên này mà sẽ tỷ lai hiền Christian sa khua vốn tu hi anh tlahniam chak em maya cùng sáng khá zakwa xóm kwa khan mi za xóm riết panga lai Christian in cha lan oma cùng sáng hi panga za xóm riết pakhat anh ni le hemin kar cùng xóm panga chunga tlahniam này za pathum point pali ani cùng sáng hi xóm pani aron in her chuak le hemi kuma po hian za sum sari pariatin an ta thale ne chu tiang zelin cùng sáng hi xóm panga chuan za sum sari panga an tlahniam le kan hriat angin hniam laman pan char ani ti chuan cùng sáng hi xóm pakwa sáng hi xóm ni aron her chu ameu chuan za som ruk panga an tlahniam ta duai mai le hemi kum som thum chunga tlahniam na rongot po hi za som ni lai ani hem mai hetiang hi tu lai khovel Christian ten kan chuan le kan voucher ber America ram Christian omzat din mun chu ni tun lai mi zo ziak tu pakhat chuan Donald Trump hi Christian thatak ni in ka mulo atima umaya amak hle mai tun lai chana ani Trump aya President Christian tha mu chu asei chuang hlei lova aram hi nam anga din chua don chuan aram le atul ma sabber phota aram le nam kan ti po hi thil tu mun reng ani aram tel lovin nam ading theilova nam tel lovin aram adin thei bok heklo mani ram hi kan chei bol turani aram nei har sat zia kan hriat theinan khovel history a in dona lo to zong za som ko panga hi aram in chu wang ani nam ri rupumi chuan aram neya namadin chu atum het tlathin aming le karam nei dan te ber autonomous district council kan tiang chi talpo nam thin lung pumi chuan nei tum nge turani kan ram chu are thein a hri om deuh po ni mai thei kan phat san hau turani lo kan chei bol sau zok nge turani America Russia China France British Japan baka khovel ram chang kang ber te hian soi hlei thei lo khopa har satna Trump pui mit thi le civil war rap thak pui an lo pal tlang hlom vek to kum za tamaliama thang thar te tan nan thoka tun hi an lo thleng ta hlom ani chong khum dan tlang huat lo kho chak lama zo na thak chi peng pakhat chuan baramaram chin hil sa hian ram nein anin chala chuan pon chuang nge mai ma se nom sakna umin an pem fai vek to nia USA Germany England Canada Australia tem pem lut lang pui heng ram chang ka nga pem lut thelo te point kol phai mo yen gon kho pui lama mo tal anom bo san vek zuk nia tuna hian khoni khat vela chuan an chi peng tong lu sei tong man na khua chu ala omang khoni chi tak ani to abak mun danga chuan zo na thak chi peng zinga kam hawan ti ho ten an lu fai vek to engtika ma an nei le to kher lawang mani ram chei bolai chuan miram an pi le puten thisen le thlan tui tam tak senga an lo chei hnum sa nom sakna uma pe man thlang zok tat apoi zian hrit huna chuan thisen tam tak senga nei let an latum don ani ma se an nei let to don lo ram hi tu ta nge kan ti chuan a chunga cheng te ta ni America ram pem khom ram kum sang kha zakwa som panga malam zong kha chuan America hian mi hring an atlem bok nen an ram pem lut tur hian ram dang mi an som hial thin an ti a leilung ho sa in sikle sa an wom bok nen ma an son na sa em maya ti hian pem khom nam ten Americans an din chhota me ka ni nom sak zok le khosak ol sam be sein Europe le Asia teng nam pem lut tarui ruya tuna chuan mi hring an lo tam ta anin enkol hlei thei to lo sual na pungin setana ko ran hiala lo ding ta mi ho safa thalai ten duam chin lem nei lek lovin nom sak antuma Christian na po tlahniam ta duai mai ni hi immigration dan po anti dang lam ta hialin an soi Donald Trump du lo tu te communist pa mo Muslim pa ine mo Donald Trump hi du lo ta view sela
thil mak ani mi alo ma se Christian pachalin tingat poin adu lova a social fo chuan chandang anei ani mai an rama pem lu chak ngoi Donald Trump awanga pem lu theilo nia in ngai ta tlat te po an ni mai thei a chan la tu hriat mani to su ei aru karam huai bia pon lo ni jok mai thei mizo ni na bansana Americans ni i hrelo ni ro chuan juda mi ni po hrelo lo mai la juda a inlet mi aro thil za thlak lu tukla ani heklo saphun kan tiang hi tun ma tanga mizo te zinga thil om fo thin ani jok chu mai ba ka Israel ram hian mihring an lama mo ema changkan thuwa la America ai po a mason chak bai jok an ni shrim doral kara namding chho me kan ni te ro hriala ma se Israel ram hi ram ven him konga an chak maya hetia kan ngai ai dei hian an ral mung ti hriat khiau tur khover sarkar le lalram engma hi an ding reng lo te ro hriat tur America hi a independent atanga kumzan hi somthum pangana an mang chho meka kumzan hi danglo tura hian an la in pum khat reng donem soingam har takani Christian an riral huna an ke dar vek mai narin om British lalram po hi Muslim ten thune nan chan hun chu an lalram top ni tur chu ani mai inham hum halla irama ngei na thok ro le US election like a bird on a tree I'm just sitting here kumsani som poruka in thlan puya oma kumli nu kumsani som ni hian president thar an thlang don ania soifo thinangin kumsani som porukin thana khan Hillary Clinton le Donald Trump te anin king kha nia khami tum khan pol ranga Hillary ting tura ngai effect ania thenkhat phei chuan Hillary tin theina chance kha za somriat panga ni in Trump tin theina chance kha za som panga ni nan tar langani ma se in thlan result a han chuak chi mai chu Donald Trump chu ne lutuk mai in thlan tlin ani ta sia Hillary le party hroi tu lian ho zak thin rim chuan kong tin reng in Donald Trump chu an be zui ta vak mai ani na po thok hlei theilo ani ber mai America politics boruaka nula tlang war thalai rualten noman ti ber thin chu National Convention party khom puilian khu ani ome party Iowa president chu turte nem nge na ni ber mai zai thiam le milar te somin an ri hul mai thin tun tumin thlan ero shipui leng wangin mi pui nol pui an tel theilo state time vote nei thei zinga po khan bi claim te in an chima abak chuan internet mangin an chim thei chawani National Convention hi Democratic lam chuan an mang zo to a Joe Biden le Kamala Harris te chuan President dingla Donald Trump le Mike Pence te an king don ta ni tunla hian Republican Party ten khom pui an mang ve meka pol sanga alan danin Joe Biden chu za somriat panga vel boka tling torin an tar lang phota ma se om lo tu kan te dewaniang za somli pakua le za somnga pakhat ang vela in thlawin an report veta heng pol siam tu te hi atlang puin Democrats lam an nitlang pui thin an du dan an pho chop ani mai om mange ti tur khapin adiglo na sa thin media lian zong an thunun fai vek mai sia Apple company hlutna trillion ni akai der mai American tech giant Apple chu a market value a dollar trillion ni akai ta a khovela company hluber ani chiang so hle Apple aya technology company hlotling hi an la piang lowa annual income a chutin smartphone business a kumkhat profit zong zinga za somruk parukte a hui tling hial ani kha mobile phone arun la tan tir wang lai khan phone company dang zong physical keyboard mang screen tereu te nei chi manga anin tan sik lai khan Apple company chuan mobile phone pum pui business le kal phung zong thak dang lam dor khop phone chi thar iPhone chu kumsani pasari khan an release a chu voinami zong in kan nei full touch le operating system le sensor sang changtung tak nei hi ania kha phone design le function dan kha achang kangin le thilti awesome big ema wangin company dang khan an copy ta sup maya a copy thiam an wa nei masa ani ber mayang chu Nokia khan a copy ve du lo wangin a tlahniam ta roya Samsung ro in an lok pui em thungani Apple company chu
innovation lama masway tu ni so dang ngar mai ani kha wina smartphone feature tamber hi Apple ti chu ani nge Apple company hlutna hi kumsang ni som pariat khan dollar trillion khat alokai to a khovela trillion dollar company masaber ani nge kumni nu leka US dollar trillion ni akai le tamaya apun na ret chak tak mai hi achan ni amo pu tur lian ber chu COVID-19 pandemic hi ni in mi zong anin khunga office work po in lama ti alo ngai ta ka chuan Apple product rang te chu company dang aya secure ngai ania wangin an mangna sata a sumdong mi hausa investor wal te chuan pandemic wangin an business loss an hlawa pandemic in effect velo Apple le te company lian howa chuan a billion telin an invest le ta rui maya Apple chang nilowin Microsoft $1.6 trillion Amazon $1.6 trillion Google $1 trillion te point anlo hlok pha ta mayani ola ka video te enamro thil sak thin tu te zong chunga lom thu ka soya tin ka video hi miro like kan share sak turin ka ngen che a chuan ka channel hi ro subscribe ve lo ni chuan a hoi subscribe button khu no me sak ve don nia chumi zo a share chi a notification bell kai met le ke wanga chuan ka video thara piang te mai lovin ilo en thin don nia ka lo me